uwo dukurikiye Yezu Kristo ntacyo atasobanuye. Ikibabaje rero nuko aya matorero amaze kuba menshi ari ayasanzwe afite izina nayubakiye ku bantu, ikintu ahunga cyambere no umusaraba. Yose arashaka Imana itabara, Imana ikiza, Imana duha ibiryo, Imana duha akazi, Imana duha za green card, Imana duha ama VWT, Imana duha akazi, promotion itanga n'abagabo. Ukumva iyo Mana kuba atariyo mu by'ukuri, ariko umuntu nyine anyurwa amanuma agashukika bayifite n'ibindi bibazo. Ubwo rero icyo twavuga turi mu mayira abiri niko navuga. Igihe cya crise cyaryo cyose ni igihe cy'amahirwe yo kubona neza igikwiye. Ntabwo igihe cya crise ari igihe cyo kwamaganwa gusa, ni n'amahirwe yo kubona igikwiye. Nkaba nizera ko buhoro buhoro abantu bazajyanyo bagasobanukirwa ko utaba uri wahagira wirukanka uharandaronka